Bog? Oprosti, Bog. Bog, ti si nova, ha? Prvi put te vidim na stazi. Da, prvi put sam na stazi. Ali, znaš, imam dojam da sam već bila tu. Tu, na stazi? Da, Jesi li dobro? da, ne slušaj me. Mislila sam na san. Oprosti, mogu li rolati? Da, možeš. Ali za to ti treba propusnica. Imaš je? Ne, nemam propusnicu. Danas imaš sreće. Gle koliko ih imam. Pošto ti je prvi dan u Jam and Rolleru, poklanjam ti jednu. Kako super, hvala ti. Molim. Oprosti, nisam se predstavila. Ja sam Luna. Ja sam Niko, drago mi je. Drago mi je. Ja radim ovdje i zadužen sam za stazu. Tako da računaj na mene za sve što trebaš. Hvala. Dobru zabavu. Oprosti. Ti? Što ti radiš tu? Ja? Ovo je moja staza dostavljačice, slijediš me? Da, u stvari, potegnula sam skroz iz Meksika u rolama samo da bih opet vidjela snova. Znaš što, sumnjam da nam je sudbina da se sudaramo. Ne, nisam se ja u tebe sudarila, nego ti u mene. Ej, pazi, ili ću te morati ponovno spašavati. Gle, ti mene očito želiš srušiti na pod. Ma ide s Bogom. Hej! Što radi dostavljačica u Jam and Rolleru? Jesi li na praznicima? Ne znam, to pitaj svoju curu. Zašto? Što će to meni Amber reći? Gle, njezina kuma je zaposlila moje roditelje da rade u vili u Buenos Airesu. Na moju sreću sad moram ići u istu školu s njom. Onda imam iznenađenje za tebe. Mi idemo u istu školu, u Blake. Kako lijepa vijest, ali srećom ja sam jedan razred niže od vas. To nema veze, viđat ćeš me svaki dan. Da, tebe i još hrpu drugih koje ne poznajem. Kakve veze imaju drugi kad si sa kraljem staze?